kad već možemo da proizvedemo voće, povrće, žitarice odličnog kvaliteta, imamo stručnjake za tehnologiju. Došlo je vreme da domaćini prepoznaju preradu kao put u profit. Dosta smo se hvalili da smo među najvećim izvoznicima sirovina. Gotov proizvod, lepo spakovana biološki vredna hrana, lagano nalazi kupce u našem materu, a spremna je da osvaja police ekskluzivne hrane u svetu. Zato u ovom izdanju Znanja i imanja govore Stojanići i Stojića kod Kosjerića. Zašto ljudi posle druženja sa njima odlaze puni volje, puni snage i punih stomaka? Marija Blagojević, šta je to funkcionalna hrana i ekološka proizvodnja? Adela Đeri Lujić, kako zvuči rapsodija ukusa kada idemo kod Adele? Sandra Stevanović, koji je put tartufa od Šumadije, od šume do tanjira? Sabina Kjerić, u želji da sačuva planetu, osnovala ekološku radionicu Ekonaut. Krenula je od Košnice i stigla do Teglice. Zorko, vi volite da kažete da želite da dovedete ljude iz grada da vide odakle su pobegli. Da, svakako. Baš mi je drago da dođu gosti, da vide naša sela. Jednostavno, svi su otišli u te gradove, napustili su naša sela i naše divote, našu prirodu, našu zdravu hranu, naše proizvode. Kupuju bilo šta po prodavnicama, međutim sada sve ovo na selu mi proizvedemo, jednostavno propada, a grad to želi. Vi kažete u stvari da su ovo mesta bez kojih gradovi ne bi mogli da žive, a nekako smo prestali da ih volimo. Pa da, svakako, ovo su sad mesta, čak mnogi iz gradova, moji gosti koji dolaze ovde, mnogi uzimaju placeve, mnogi uzimaju stara domaćinstva, vraćaju se, nema dana da neko ne zove da pita ima li ko šta za prodaju. Znači, masovno narod želi da se vrati ka selu. I ko su vaši gosti? Pa moji gosti, mogu da kažem, dolaze iz celog sveta. A mnogo dolazi iz naših ovih većih gradova, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin i tako. Odakle su najdalje došli? Najdalji gosti što su bili, to je Tajland. Posle toga Francuska, Nemačka, Austrija i ovih. I kažete da se odavde odlazi sa puno snage, volje i punih stomaka. Sad nam je jasno zašto se odavde odlazi punih stomaka. Šta ste spremili? Ovo je kupus svadbarski. Kupus sa suvim mesom i svežim mesom. I šta je u stvari važno? Dobije ukus zato što je u zemljanom loncu i koliko se dugo sprema? Pa mora da krčka 2-3 sata u loncu i onda tako da bude lep i ukusan. Dakle, strpljenje i ljubav, to je u stvari tajna svake dobre kuhinje. Imate 5 unučadi, 3 su devojčice, ali vole sa vama da mese? Da, vole, devojčice vole, pogotovo one traže. Ove 2 starije, ova mala je još, pa i ona će sigurno tako da traže. I šta rade? Prave kao one kolače njihove i onda peče, baba da im peče u redni i onda oni to jedu, vole da jedu te kolačiće njihove što su one spremale. I vole da dođu, i dečaci? I dečaci vole da dođu isto. Dečaci trče sa dedom u traktor. Jesu to možda buduće gaste sa ovog vašeg grada? Pa sad sve zavisi kako će vreme nositi, možda i da budu, ali ništa se ne zna. Zanimljivo je da je od brašna ispod vodeničnog kamena u stvari sve što pripremate od testa. Da, to je integralne lepinje. Pravim i uštipke pravi se isto od toga integralnog. I šta gosti najviše vole? Vole i jedno i drugo, što kažem, vole sve. Traže recepte? Traže, pitaju kako pravim te integralne lepinje, šta stavljam, voda i so i kvasta malo, ništa više. Trudim se da održim tu vodenicu u funkciji, pošto je vrlo mali broj na našoj teritoriji da ima tih vodenica, a prvo mi je cilj da bude, to je jedna vrsta atrakcije, drugo je dobit. Dobit je u tome
prvo što dobijamo zdravu domaće brašno, snamiloveno, znači kukuruz, pšenica, raž, helja. Kvalitet je tog brašna u tome što je vodenica meljena sporom. Jednostavno sporom manje je trenje, ne pali se zrno i dobijamo kvalitetan proizvod, u stvari brašna. Ovo sam radio jednu fontanu, a u samoj toj fontani je replika vodenice, koja jednostavno kad se uključe ove pumpe, sada je jeseni period, kad se uključe ove pumpe, voda kruži kroz od kamena napravljeni potok, iznad je cveće, ovdje voda pada i okreće, tako da je lep osjećaj, imaš žubor, imaš i za oko i za uši. Spremate se za zimu, vuna je najbolji zaštitnik od hladnoće. Šta pletete? Pletem čarape muške, ovo su partofne za... Toga sam isplela ne znam nikoliko. I za male decu, i za goste. Deca najviše uživaju kad im ispletemo one male partofnice, tome se najviše raduju. Kad krenu da ih podelim. Radili ste i čilime? Čilime sam radila dok se nisu unučad rodila. Onda sam morala, svake godine sam izatkala, da ne slažem, ali 100. Ta su vremena bila kao svaka je morala devojka da ima čilime. Ja sam to radila. Imam i sad gore, ali eto, pirotske i razne mustre. Divčibare su porodična planina i onda je sve nekako u skladu sa prirodom i sa decom i sa mladim ljudima. Evo i ovi sokovi. Od čega su sokovi? Sokovi su crna ribizla, jagoda, malina, kupina. U pitanju su sokovi koje su iz Kosjerića, domaće voće naših ljudi. Cede jednu lepu priču, sokovi su bez šećera, bez vode. I u stvari jedna ženska zadruga to proizvodi. Tad je ženska zadruga Kosjerić, ljudi su napravili malu kooperativu. I vi podržavate i porodični biznis. Podržavamo porodični biznise, podržavamo lokalne biznise. To je nešto osnovno što mislimo da će svima da nam pomogne. I zanimljivo je da koristite i plodove ovih divnih šuma i ovdje su pečurke, a to je poseban specijalitet kad govorimo o divčibarama. Pečurke su postale prilično prepoznatljive za nas, naš lokal. U pitanju su lisičarke, vrganji, pravimo gulaš sa gradiniranim krompirom i pečurkama u koji ide kajmak, koji je također iz ovog kraja, tako da je to jedan specijalitet koji nema svuda baš da se proba, a veoma je zanimljiv. Marija, evo nas ovdje u ekološkom centru i tražili smo zbog ekologije sokove bez slamčice, ali zašto je inače bolje da ne pijemo sa slamčicom nego ovako iz čaše? Pored toga što plastične slamčice nisu ekološki prihvatljive, ukus je mnogo bolji kada se pije bez slamčice, jer zapravo slamčica šalje ovaj divni sok, zadnji deo jezika gde receptori ne mogu da vide i da osete sve ukuse ovog soka. Žensko lice agrobiznisa, to je i tema znanja i manja. Vrlo često vi ste napravili jednu žensku zadrugu, ali želite da okupite ljude ovoga kraja koji osjećaju potencijale i mogućnosti za svoje kreacije. Da, naša zadruga je apsolutno ženska u tom smislu što su članice samo žene i žene koje rade u zadruzi su samo žene, ne zapošljavamo muškarce. Zapravo takva je vrsta posla, takva je proizvodnja da radimo fine sokove, fine džemove, fine namaze i tu je stvarno potrebna ženska ruka, iskusna ženska ruka. A okupljamo pa sad već jedan lep broj kooperanata sa kojima imamo finu saradnju. Nebitan nam je tu pol, tu nam je bitan samo kvalitet voća koje nabavljamo za naše proizvode, gde zaista pratimo i zasade kako se održavaju
tretiraju, da li se prskaju, kako se tretiraju i taj kvalitet voća je negde, to se stvarno i vidi i oseti ovim proizvodima, to je nešto što nam je najbitnije. Marija, ekspert ste za marketing, ali u trenutku kad ste htjeli da se bavite preradom, potražili ste znanje, pošto je znanje imanje, i to naravno na pravom mestu, na Poljoprivrednom fakultetu. I profesor Veljović je ekspert za ovu celu priču. Šta ste u stvari vi saznali i zašto je ovo funkcionalna hrana koju vi sada proizvodite? Pa, znate kako, mi smo se godinama prvo bavili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, tačnije voćarstvom, i imali želju dugi niz godina da to naše voće pretvorimo u nešto dobro, u nešto kvalitetno, u nešto zdravo. Funkcionalna hrana pre svega je ona hrana koja ima neko ciljano delovanje na nešto od vitalnih funkcija našeg organizma, što znači kada vi uzmete taj proizvod, znate sigurno da će za nešto biti dobar. Da li je to kardiovaskularni sistem, nervni sistem, da li je to bolje pamćenje ili bilo šta što utiče recimo i na nivo holesterola ili na unos antioksidanata koji su nam danas izuzetno važni, izuzetno bitni. Tako da mislim da je ovo važna stvar, da smo od one stare tradicionalne proizvodnje napravili iskorak, da nadogradimo te tradicionalne proizvode u smislu da oni postanu zaista funkcionalni, odnosno da nam daju neki benefit, da to ne bude samo smeša voća i šećera u nekom odnosu, nego da napravimo džemove i namaze bez dodatka šećera, koji su 100% voće i njihovim konzumiranjem mi ćemo učiniti nešto dobro za naš organizam. Sa druge strane, nešto što je jako važno pomenuti, jeste da ovi proizvodi, opet nadogradnja tradicionalnih, jeste da su termički tretirani samo koliko mora. Nema ćebeta, nema zavijanja, nego smo to uradili na način da tretiramo samo koliko mora, što pre hlađenje na sobnu temperaturu, da bi upravo očuvali sve one materije koje čine da ta hrana bude funkcionalna. I mi smo se sreli na Vlasini, vi sad dolazite iz Prijepolja, dešavaju se te radionice koje pomeraju sad naš način razmišljanja i sad sledeća priča, to je ta ekološka proizvodnja, to je projekat u koji ste sada i vi ušli. Da, mi smo se baš rado priključili tom projektu Zero Waste u prehrambenoj preradi. Ja bih ovom prilikom iskoristio ovu priliku da se zahvalim svakako USAID-ovom projektu za konkurentnu privredu, koji je podržao nas kao Prehrambeno-tehnološki savet Srbije. Taj projekat se upravo odnosio na zero waste proizvodnju i na edukaciju malih i srednjih proizvođača upravo da rade proizvodnju gde nema otpada, gde se radi taj zero waste koncept, odnosno naš prilaz, što smo se i obavezali u našim predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. A šta mi radimo sa tim otpadom? Taj otpad pretvaramo u novi proizvod. Taj otpad, recimo u proizvodnji soka, ostaje trop. Taj trop možemo da osušimo, da napravimo nešto što se zove anti-grain brašno, odnosno brašno od voća koje je kasnije izuzetan opet funkcionalni dodatak ili konditorskim proizvodima ili pekarskim proizvodima, hlebu, ili možemo to iskoristiti opet za proizvodnju određenih namaza ili nekih drugih proizvoda. Zato što u tom tropu ostaje ono u suštini što je najbolje. Postaju nam vlakna koja su nam u savremenom načinu ishrane, ta vlakna su nam esencijalna za zdrav život. Oni su čistači našeg organizma, a mi to trenutno u Srbiji bacamo. Mi smo snimili na desetine fotografija kod proizvođača gde završava taj trop prilikom ceđenja voća. To su uglavnom brda nekog organskog otpada koji tu trune i u suštini zagađuje to zemljište. Marija, dakle, šta je vaš sledeći proizvod? Koji je to korak koji će da nadgradi ovu vašu sada zadružnu proizvodnju? Naš sledeći proizvod što se tiče ovog projekta Zero Waste je svakako to brašno, mi imamo i sušaru. Tako da ćemo taj trop jabuke, dunje, pokušati da uspešno pretvorimo u to divno brašno i radit ćemo sigurno namaze od ostataka koštica koje se dobijaju posle pasiranja ovog jagodičastog voća. U Divčibaru se služi vaš ajvar, a svi ovi ostali specijaliteti mogu da se probaju u ovom vašem divnom domaćinstvu. Da, mogu da se probaju, isto tako mogu i da se kupe, ali da, u Divčibaru je trenutno samo ajvar.
I sad da kažemo da su vaši specijaliteti u stvari likeri. Liker od ruža koji sam prvi put pravila ove godine, liker od malina sa crnim vinom. Ovde se sprema liker od mušmula koji će biti gotov za jedno mesec dana. I ovde je liker od mešanog bobičastog voća. Jabukovo sirće je nešto što se sad preporučuje i za imunitet, a vi kako ste osvojili tu tehnologiju? Veoma se jednostavno pravi, a ja imam toliko jabuka na imanju da mi je bilo žao da ih bacam i onda sam počela da pravim tako da recimo imam jabukovo sirće od ove godine, od prošle godine i od pre 3 godine. Tako da je to tu. Sok od zove koji je isto tako jako dobar. Onda sam isto tako pravila tinkturu sremuša koja je jako dobra za imunitet i uopšte za sve. Jedno novo, u stvari sad sam se setila što sam ove godine pravila, to je med od maslačka, koji je isto jako zdrav, pogotovo za disanje organe. I onda sam napravila i sirup od maslačka koji može da se pije ili tako, ili se doda voda da se malo razblaži. Tako da eto, ima od svega pa malo. Imali ste prilike da putujete, a sada volite da primate goste. Koja ste iskustva doneli? Da, pa u stvari vratila sam se na neku našu tradicionalnu staru kuhinju, znači, kad kažem staru kuhinju, mislim kuvanje na drvu, sa drvenim varjačama, escegom, u zemljanim loncima i opet neka naša stara zaboravljena kuhinja, najnormalnije, ko to voli, ko to ne voli, uvek možemo se dogovorimo za neke neobične ukuse koji dolaze sa strane. A šta ste se probali po svetu, a ostalo je traga u... Da, kako da ne, pa pošto ja jako volim da kuvam i volim da dodajem i da eksperimentišem i da ugađam prijateljima ili gostima ili kome već. A gde ste sve putovali? Svuda, ja sam jako dugo bila stjuardesom, ja tu, pošto mi tata bio pilot, tako da sam obišla jako puno, a živela sam u Južnoj Africi, u Americi i u Nemačkoj i normalno vratila se kući. Jel onda sad možda na trpezi možemo taj neki svetski miks da probamo? Od svega pomalo, zato sam i stavila onu sliku tamo da se vidi da u stvari ceo svet je tu i onda se normalno pravi nešto uvek. Idemo kod Adele, to je pozivnica za ovu rapsodiju ukusa i sad malo, pošto su vam deca u Americi i drugi deo porodice, ovo je pozdrav ćurka na podvarku. Da, pošto ide njihov praznik, dan zahvalnosti, pa onda kao ćurka. I ta harmonija koju pravite, to je dobrim delom iz vaše bašte. Da, jeste. Ukoliko nije iz moje bašte, onda je sa lokalnih domaćinstava. Znači, ja se stvarno trudim da sve što spremam bude lokalno, ili od jednog komšije ili od drugog komšije. Podvarak sam sama pravila, mislim, rendala kupus, ukiselila kupus. Tako da se stvarno trudim da sve bude lokalno, domaće, sa što manje konzervansa i ostalih dodataka. Ko pravi ove divne medenjake, to isto mogu da budu se lepi pokloni za Božićne i za Novogodišnje. Da, to je jedna moja jako dobra prijateljica, koja mi inače pomaže i pravi kolače kada mi trebaju, ali po meni ona stvarno pravi umetnik i ovo je u stvari napravila za vas kao znanje i manje, na poklon. I ovde isto Frida Kahlo i ostalo, tako da sam eto, htela da ukrasim nešto i da je spomenem. Inače, ona se zove Vesna Kosjerina iz Valjeva. Adela, napravili ste put oko sveta i izabrali ste baš ovaj pogled za stanište sadašnje. Da. Kako ste pronašli ovo divno mesto? Pa najbolji prijatelji mojih roditelja su iz Valjeva, u stvari živeli su u Valjevu, tako da nisam htela da idem u grad, htela sam selo blizu grada, u Beograd nisam htela da se vratim. Tako da, eto, tako sam došla do Beloševca. I pune ruke posla, vidimo ovde i vinograd, i rasadnik, i svega i svačega. Da, pune ruke posla na svu sreću, nikad nije dosadno. Vinograd i rasadnik lešnika i plantaža lešnika, plus ovoga dole što pravim. I ova divna kuhinja, 2 fakulteta i jezici i ekologija, ali nekako Varljača je sad dobila pravo mesto. Da, pa nekako Varljača ide sa svim tim zajedno. Bila je jedna divna emisija sa Varljačom kroz svet. Da, to sam baš htjela da kažem. Obići ceo svet i onda kuvati pomešano s ekologijom, to što sam rekla, znači sve sa lokalnih domaćistava. Prvi komšija, recimo, od koga uzimam maline, on uopšte to ne prska. Tako da nekako pokušavam da spojim. Kako ste se vas dvoje sreli? Vi ste u jednom divnom ekološkom pokretu koji stvari treba nama da pokaže, da vidimo, pa da sačuvamo sve ove lepote i od toga da pravimo benefiti za nas i za sve oko nas. Pa kao što ništa na svetu nije slučajno, nije ni slučajno da smo se mi našli.
Sticajem okolnosti smo otvorili ugostiteljski objekat u okviru skijališta na Divčibarama, gdje nam je prvobitna ideja da u suštini plasiramo sve proizvode iz lokala. To se odnosi na namirnice koje se koriste za pripremu jela u kuhinji, ali isto tako se i odnosi na pića koja su u ponudi restorana. Jednostavno gledamo da je naš restoran izlog Valjevskog kraja. Mi smo probali vaše specijalitete, ali je važno da vi u stvari hoćete da sačuvate ovu ekološku sredinu i da joj date svoj doprinos. I nedavno je bila jedna sadnja. Pa da, pored tog ugostiteljskog dela mi i vodimo računa generalno o Divčibarama i uopšte o našem okruženju. Već par godina unazad na jesen organizujemo akciju skupljanja smeća i čišćenja, gde baš veliki broj ljudi nam se priključi. Ove godine smo prvi put organizovali sredinom novembra akciju pošumljavanja, posadili smo nekih 300 sadnica, spremamo se opet sad za prolećnu sadnju i za jesenju, tako da hoćemo da napravimo tradicionalno pošumljavanje na Divčibarama kako bi smanjili uticaj potkornjaka koji je devastirao šume na celom Maljenu. I mi zagovaramo stalno tezu ekonomija i ekologija, da to može da se pomiri, ali i ekonomiju opšte dobrobiti, a to je u stvari kooperacija. I sad kako vi u stvari možete još da sarađujete osim preko Ajvara, a to je da vaše goste pošaljete kod Adele, Adele svoje goste kod vas i da u stvari i tim ljudima pokažemo što više, a i svi od toga da, kažem, imamo tu neku korist koja je u suštini uživanje. Da, pa to bi otprilike bilo fenomenalno. Mi u principu uopšte nismo konkurencija jedno drugome, nego jedno drugome pomažemo, a pritom je Divčibar prelepo jedno mesto, normalno, pogotovo sa ski liftom i jedno jako lepo skijalište po meni, gde ću najnormalnije biti redovan gost, čim padne sneg. Kad počinje sezona, vi imate i veštačko sneg? Pa da, imamo sistem za veštačko snežavanje koji je spreman za proizvodnju snega, čekamo sada prve uslove meteorološke i nadamo se tamo negde pred Novu godinu da će ski sezona krenuti. I ono kako smo i počeli, a to je taj neki porodični turizam, da vratimo i porodici pravo mesto i da u stvari se družimo sa decom i da zajednički provodimo te divne zajedničke trenutke slobode. Na svežem vazduhu, na planini i da što više ljudi nauči da skija. Srbija je zemlja tartufa jer se nalazi na 45. stepenu severne geografske širine i jedno je od najvećih nalazišta ovog podzemnog blaga, tvrde oni koji se dobro razumeju u tartufarstvo. Ono što znamo da je do balkanskih ratova Srbija u ovoj oblasti bila rame uz rame sa Francuskom, odnosno druga zemlja u svetu koja je još 1893. godine počela sa plantažnim uzgojem tartufa. Mladenovac je bio proglašen za varoš zahvaljujući tartufima, kada je kralj Milan Obrenović napravio prvu plantažu u Srbiji na svom placu. Ne baš u Mladenovcu, ali u selu Rudovci kod Aranđelovca, dve sestre vraćaju tradiciju tartufarstva u Srbiju i idu korak dalje, ka gotovom proizvodu. Ovo je, da kažem, sad poluproizvod. Uzeli smo da kažem, svež beli tartuf i njega smo izrendali i stavili u teglice i trebamo da dodamo maslinovo ulje i onda će to biti gotov proizvod koji se zove White Truffle Carpaccio, odnosno beli tartuf rendani u maslinovom ulju. U pitanju je porodična firma. Odakle interesovanje za tartufe? Pa jeste, ovako, mi smo baš rano, da kažem, došli do te ideje. 2003. godine moj otac imao problem sa zdravljem i onda je odlučio, pošto je radio kancelarijski posao, odlučio je da promeni, da počne da radi, da kažem, u prirodi. Inače je voleo pecanje, išao je, tražio je pre vrganje i lisičarke i onda je tako malo, da kažem, na internetu istraživao šta bi mogao da radi i došao na ideju da sakupljamo tartufe, odnosno da ih tražimo. Tako da smo 2003. godine počeli da istražujemo tartufe, da kažem, to je bio dug proces kako naći tartuf,
obilazili smo sve šume u Srbiji i kada smo konačno uspeli da nađemo tartufe, onda smo odlučili da to podignemo na viši nivo i da otvorimo firmu, kada smo i otvorili 2015. godine. Kakva je situacija po pitanju našeg područja? Koliko smo mi bogati ovim pečurkama? Pa iskreno, Srbija je jako bogata zemlja, ne kao što je, na primjer, kao što imamo dobro voće i povrće. Takođe uspevaju i druge gljive, ne samo tartuf, imamo i vrganje, lisičarku i smrčak, eto, hvala Bogu, imamo i tartuf. Tako da Srbija je zaista bogata tartufima, ima u nekim predelima, naravno nema u celoj Srbiji, ali u određenim predelima ima, tako da možemo da kažem da se takmičimo sa Italijom, sa Hrvatskom, sa Slovenijom, sa Španijom, da kažem većim zemljama i poznatijim u svetu. Koliko je sam proces proizvodnje, odnosno prerade, zahtevan? Pa zaista je zahtevan, jeste. Prosto ima tu jedna specifična tehnologija, to je da kažem naš način rada, tako da zaista napraviti jednu teglicu je težak posao jer naš proces posla obuhvata bukvalno od šume do stola. Znači mi idemo u šumu, sakupljamo tartuf, tražimo ga, kada ga nađemo onda ga ovde donosimo u proizvodnju, prerađujemo ga i pravimo ovako jedan gotov proizvod. Posle taj proizvod ide na analizu, znači ide na ispitivanje i onda dobijemo jedan gotov proizvod sa svim sertifikatima koji može da se prodaje u Srbiji kao i u inostranstvu. U februaru ove godine tartufi iz Šumadije predstavljeni su na najvećem svetskom sajmu hrane u Parizu. Tartufi spadaju u takozvanu zdravu hranu, ali su u stvari poznati gastronomski delikates koji možete naći na meniju poznatih hotela i restorana. U ovoj majstorskoj radionici nastaju i slane i slatke kombinacije od tartufa. Imamo slane i slatke kombinacije. Evo sada smo pripremili ove mini sendviče sa pečenicom i kačkavaljem i tu smo iskoristili da kažem preliv ili namaz od belih tartufa. Ovde imamo znači sveže bele tartufe koje možemo ovako malo da izrendamo na sendvič ili na bilo koje da kažem slano jelo. Pored, da kažem, ovih gotovih proizvoda u teglici imamo i kozji sir sa tartufima. Pošto mi nismo mlekara, za nas to radi uslužno mlekara sa Zlatibora, tako da je sir odličan, možete da probate, 100% je od kozijeg mleka. Tu je i ulje sa crnim tartufima. Jeste, maslinovo ulje sa crnim tartufima može da se koristi znači za bilo koju salatu kao preliv, kao neki drezing, može da se koristi za bruskete, može da se stavi znači na bilo koju, da kažem, salatu, na paradajz, na krastavac i da kažem prosto se začini ta salata i dobije jedan drugi ukus. Ono što je iznenađenje jeste čokoladna torta sa tartufima. Kako se pravi ta kombinacija? Pa iskreno probat ćete, kombinacija je odlična. Inače tartuf se veoma dobro slaže sa čokoladom, tako da smo ovde napravili jedan lepu tortu gde naravno ide čokolada, idu orasi, ide lešnik i idu tartufi. Sandra dodaje da svuda u svetu su naši tartufi prepoznati kao gljiva odličnog kvaliteta, karakteristična po svom mirisu i ukusu. Žene su do nagle industrijalizacije sredinom prošlog veka tradicionalno bile stubovi seoskih domaćinstava. Ta tradicija se izgleda ponovo vraća. Sve više žena u pirotskom kraju se odlučuje da registruje poljoprivredna gazdinstva i udahne život davno napuštenim imanjima. Porodica Đorđević ima zasad dunja na 3,3 hektara. Prvobitna ideja da to bude dodatak kućnom budžetu pretvorena je u ozbiljan posao. Počeli smo posao, nismo bili svesni šta nosi sve ovaj posao, mislili smo da se samo zasadi drvo i eto berbe posle, međutim nije tako, pa posle 2 ili 3 godine smo kod Helpa aplicirali, dobili te pomoćne mašine za obradu zemljišta oko drveta, za rezidbu i tako da sve to znači i mnogo je od koristi u ovom poslu. Za ovo što proizvedemo za sad imamo tržište, najbitnije nam je da posle te kupovine dobijemo povratnu informaciju da su proizvodi dobri, da nam se vraćaju stari kupci, mislim da je to stvarno motivacija za dalji rad. Ja sam trenutno student sociologije, tako da imam još par ispita do kraja. Dok ne završim to, tu sam sa roditeljima, na imanju pomažem i tako. Mladi danas ne znaju da uživaju u pravim stvarima, više se cene te neke urbane sredine. Meni se iskreno više sviđa ovde na selu. Bolje je vazduh, kao što ste rekli, društvo, zabava, tako da nama nikad nije dosadno. Je li teško ovo da se bere?
Ne. To je najlakši deo posla koji sad radimo, tako da teško je sve ono što je pre toga, ali uz dobru organizaciju ništa nije problem. Prvih 5 godina je samo ulaganje kao, mislim da je za svaki biznis kad se nešto radi. Nema povratka još ništa, ali evo od ove godine možemo da računamo da ćemo nešto i da učarimo. Nadam se. Ima dosta dobro ide prodaje zato što su dunje stvarno ove godine kvalitetne i svako kad vidi na pijaci zastane da pita i za cenu, naravno i da kupi. Državne subvencije za poljoprivredu, ali i fondovi Evropske unije povećavaju i broj gazdinstava. Sve veći broj žena se uključuje u poljoprivrednu proizvodnju kao nosioci poljoprivrednih gazdinstava i to ne samo kao nosioci na papiru, da eto postoji to gazdinstvo, nego one preuzimaju proizvodnju i zaista se bave tom proizvodnjom. Sada je bila na snazi do 30. oktobra i mera 7 IPARD programa, tako da veliki broj žena se opredelio znači za ruralna područja, za seoski turizam i one su tu negde prepoznale sebe da mogu da vode tu proizvodnju uspešno, tako da su registrovale gazdinstva i poslali smo, ja mislim, 10 aplikacija koje su žene, znači eto to su ljudi koji su se obratili lično meni i poslali smo pa ćemo da vidimo kakvi će odgovori biti. Pirotski kraj, iako tradicionalno stočarski, prepoznaju i kao dobar za voćarsku proizvodnju. Većina planinskih sela je odavno opustela. Povratak, iako za sada skroman, znači ovom kraju život. Stručnjaci očekuju da će više od 60% useva pšenice ući u zimski period u fazama 3 lista do bokorenja, a na ostalim površinama može biti problema sa prezimljavanjem. Setva je uglavnom završena. Po podacima iz Novosadskog instituta zasijano je 561.000 hektara pšenicom, dok Žita Srbije navode da je 600.000 hektara pod ovim usevom. Druga ozima kultura po površini je ječam sa 103.000 hektara, a sejani su još i raž, ovas, tritikale, uljana repica, lucerka i krmno bilje. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu ove godine se prvi put organizuje online od 14. do 18. decembra. Prijavilo se više od 130 izlagača iz zemlje i inostranstva. Na nacionalnoj izložbi stoke biće predstavljeno više od 150 grla goveda, konja, ovaca i svinja, koje izlaže više od 30 odgajivača iz Srbije. Isto toliko kompanija i individualnih proizvođača predstavit će svoje proizvode i usluge za koje su dobili šampionske pehare na ocenjivanju kvaliteta najbolji u 2020. Kao i u drugim slatkovodnim ribnjacima u Srbiji, i u Sutjesci je ova godina obeležena padom potražnje. Već u ovom trenutku se duplo manje ribe prodaje nego lane, a 28 zimovnika je puno. Razlog za to je manje okupljanja za slave, a ribnjak Sutjeska ipak ne posustaje u razvoju. Kupili su imovinu nekadašnjeg poljoprivrednog preduzeća Bratstvo jedinstvo iz Neuzine i zasnovali ratarsku proizvodnju na 380 hektara. Sav rod žitarica će koristiti za ishranu ribe. Cena kukuruza protekle nedelje iznosila 19 dinara i 30 para za kilogram. Cena pšenice je od 21 dinar i 30 para do 22 dinara i 20 para za kilogram u zavisnosti od procenta proteina. Cena soje je bila nešto veća nego protekle nedelje i iznosila je 52 dinara i 61 paru za kilogram. Cene su bez PDV-a. Lepota se nalazi u očima onoga koji posmatra. To je isto i sa kvalitetom kukuruza, zapisao je Stanley Watson 1987. godine. Kukuruz, zea maiz, zrno života, je jedno od najpoznatijih i najtajnovitih žita. Među gajivnim biljem jedino kukuruz nema divljeg pretka. Zelena tehnologija ne može bez kukuruza. Uzgajivači kukuruza u Srbiji u sezoni uberu 830 kg zrna kukuruza za stanovnika. Po tome su prvi u svetu.
treba da razumemo efikasno korišćenje kukuruza u nacionalnoj ekonomiji, jer kukuruz ne određuje njegova proizvodnja, nego njegova upotreba. Zašto kukuruz? Semenka kukuruza formira do 700 zrna u klipu, semenka pšenice do 50 zrna u klasu. 80% zrna kukuruza trošimo za ishranu stoke, 6% za ishranu ljudi i 14% za ostalu upotrebu. Kukuruz je značajno vredna industrijska biljka, koliko i hrana za životinje i ljude. Ima 10 važnijih proizvoda od kukuruza koje dobijamo suvom i mokrohemijskom i biohemijskom preradom. Skrob, zaslađivači sirupi, etanol, koncentrovana hrana za stoku, biorazgradljiva plastika, pivo, brašno za različite namene, ulje, krvno brašno i mešavine za izradu lekova. Tona kukuruza u kombinaciji sa ostalim dodacima omogućava prirast od 240 kg govedine ili 480 kg svinjetine ili 660 kg piletine ili 410 litara etanola ili 10.000 megadžula toplotne energije po toni kukuruzovine. U Vojvodini 3 fabrike, Sremska Mitrovica, Zrenjanin i Pančevo, prerade oko 130.000 tona zrna kukuruza u godini. Koliko kukuruznog zrna prerađuje vaša fabrika? Mi se nalazimo u fabrici za proizvodnju skroba koja je najstarija fabrika za proizvodnju skroba na Balkanu i osnovana je 1894. godine. Industrija skroba jabuka u Pančevu prerađuje oko 50.000 tona sirovog kukuruza u toku godine. U ovom trenutku je u završnoj fazi rekonstrukcija tog najstarijeg dela fabrike i fabrika će od nove godine povećati kapacitet na između 220 do 230 tona na dnevnom nivou prerade, što znači da bi u sledećoj godini trebali preraditi preko 60.000 tona kukuruza, a kada postignemo pun kapacitet, negde između 65 i 68.000 tona sirovog kukuruza. Mi smo inače fabrika koja prerađuje kukuruz za ljudsku upotrebu, tako da naš nativni skrob ide direktno što konditorima, što svima onima koji vole puding i to je osnovni proizvod. U fazi prerade kukuruza dobija se takozvana ta skrobna suspenzija ili skrobno mleko. Znači, jedan pravac je usmeren ka tome da se proizvodi skrob, drugi pravac je proizvodnja bombonskih, odnosno glukoznih i fruktoznih siropa koji su osnovni proizvodi u konditorskoj industriji, u proizvodnji sladoleda i sve toj industriji koje vidimo na rafovima koje zovemo slatkiši. U kasnijoj preradi modifikovani skrobovi i preželatirani skrobovi koje pravimo kod nas su poznati pod našim imenom, fabričkim imenom Pangeli, koji idu ponovo u konditorsku industriju i sav kukuruz koji uđe u ovu fabriku je genetski nemodifikovan, odnosno naš kukuruz. Mi fruktozne sirupe pretvaramo u sirupe u prahu, to je novi pogon koji je otvoren i dobijamo takozvane maltodekstrine, maltodekstrin u prahu i glukozni sirup u prahu koji se prodaje na isto konditorskoj industriji. Kao nus proizvodi u proizvodnji skroba pojavljuje se kukuruzni gluten, koji je osnova za stočnu hranu i riblju hranu, kukuruzna mekinja i sledeće godine Kostrip Liquid, koji ćete mešati sa mekinjom i dobit ćemo mekinju sa koncentracijom proteina preko 21%. Mi pokrivamo domaće tržište, uglavnom svi konditori na ovoj teritoriji Srbije i proizvođači soka kupuju od nas, ali većim delom mi izvozimo od Japana do Gvatemale, tako da nas ima na svim kontinentima osim Australije. Tržni viškovi zrna kukuruza značajna izvozna roba. Srbija je izvezla 1925. godine 1
i 30.000 tona. 2020. oko 3 miliona tona zrna kukuruza. Nema pouzdanih podataka koliko zrna kukuruza propada zbog lošeg čuvanja i koliko štete uzrokuje plesnivo zrno u ishrani stoke. Ova godina je za poljoprivrednike po mnogo čemu bila specifična i nepredvidiva kako zbog epidemije koronavirusa, tako i zbog globalnih ekonomskih poremećaja. Mere podrške za ublažavanje posljedica pandemije su samo delimično isplaćene. Plasman žive stoke na tržištu, naročito jagnjad, je u zastoju, a cena izuzetno niska. Prve dviske što sam kupio, podneo sam taj zahtjev za povraćaj, međutim, baš na početku korone mi je stiglo da je dokumentacija nepotpuna i dali su rok za 7 dana da se to dopuni, što nije imalo šanse u onoj situaciji, jer ni ministarstvo ni tamo nisu te službe radile. Tako da sam na kraju od toga odustao i neki 2000 evra sam trebao da imam povraćaj, to je propalo. Što se tiče subvencija po grlu, pošto su umatičene, šta ste tu uradili? Pa za subvencije sam uplatio one takse 1000 dinara po ovci još za badnji dan ove godine. Još uvek nije stiglo rješenje ni ništa, tako da očekujemo da vidimo šta će da bude. Hvala ti, dušo moja. Mnogo ti hvala, ti si divni, Orasi. Sada kažete da bi voleli da živite od ovčarstva, međutim, kad bi to bilo optimalno, sa kolikim stadom? Pa ja mislim da bi bilo optimalno sa nekih 100 komada, s tim da otkup bude siguran, znači da nema problema uopšte u otkupu i da subvencije budu redovno isplaćivane. Sad nekad je i postoji jedno otkupno ovde mesto u selu, nešto ste uspeli da prodate ove godine? Da, inače postoji godinama otkupno mesto Teladi, ali taj čovjek iz Valjeva dolaze, oni otkupljuju i jagnjad. Znači ne tokom cele godine, ali sad su otkupljivali, tako da sam zadnje 3 ture tu prodao. Da, ali ne bi bilo loše kada bi bio neko tokom cele godine ko... Pa ne bi bilo sad Marko i udruženje se bave time. Sad su organizovali, baš juče mi je javio, naši su otkupljivača, po 250 dinara je cena, do 33 kg težina jagnjadi da bude. I plus uz mogućnost predaje za 2000 po grlu od države, po jagnjetu, što nije loše, znači to je, ako uspeju da to naprave da imate tokom cijele godine, bit će super. Što ja očekujem da će da bude, jer mislim da je dobra ideja udruženja, osnivanja udruženja. Zbog nagomilanih problema ovih dana je osnovano Republičko udruženje odgajivača ovaca. Udruženje vodi povratnik iz Švedske Marko Janković. U Švedskoj ja sam isto član jednog njihovog udruženja odgajivača ovaca. Njihov model je, ajde da ne kažem savršen, ali sasvim dobar. Pogotovo što oni u stvari nemaju uslove ni približno kao mi što imamo. Prvo zbog kvaliteta pašnjaka, drugo zbog sunčanih dana. Tako da ne vidim zašto neke stvari, ne baš, ali neke ne bismo mogli da primenimo i ovde. A što se tiče udruženja, to je prvo republičko udruženje. Znači, krenuli smo i Šumadije, ali imamo dosta članova i iz Vojvodine i sa juga. Kod nas u stvari postoji taj odgajivački program. Mi svi možemo da odemo do naših matičnih službi i da tražimo taj odgajivački program. Stvar je u tome što retko ko se pridržava tog programa. U suštini sve je to lepo napisano i objašnjeno, samo treba uzeti, pročitati i promeniti taj program. To bi bio sasvim dobar početak. Ta neka cena koja sad vari je 220 dinara, imali smo i manju cenu, čak do 180 dinara. Cene u pečenjarama i kafanama nisu opale, što znači da ima nečeg tu. Sad na nama je da vidimo, na nama odgajivačima da vidimo o čemu se radi. Što bi bili neka osnovna 2-3 cilja udruženja? Za ovu godinu mi smo konkretno zadali jedan cilj, a to je najveći problem svih odgajivača plasman jagnjadi, tovne jagnjadi. To je neki konkretan i prvi cilj za ovu godinu koji smo zadali. Evo već ostvarili smo saradnju sa par klanica gde možemo da izvozimo svoju jagnjedinu.
Imamo klanicu trenutno u Beogradu, 2 klanice sa kojima ćemo krenuti saradnju, to je nekih 50 jagnjadi nedeljno. Ali to je siguran plasman, tako cijena je nekih 250 dinara plus 2000 ovih subvencija po grlu. S obzirom koja je sada cijena, to je nekih 20 do 30 dinara viša cijena. Hoće li članovi udruženja uspeti da ispoštuju taj dogovor? Vodimo jednu bazu podataka naših članova i trenutno ima 100 i nešto odgajivača, znači nekih 7000 ovaca. I imamo jagnjad trenutno na stanju, tako samo biramo kojih tižina, kojih rasa nam trebaju, koji pol, tako da za sad imamo i možemo da ispoštujemo količine. Znači 50 nedeljno komada, je li to za domaće ili strano tržište? To je za domaće tržište, a što se tiče stranog tržišta, također mi imamo ponudu za izvoz, s tim što javlja se jedan mali problem, a to je da mi u čitavoj zemlji imamo samo 4 klanice koje imaju izvoznu dozvolu. Ovčari očekuju i podršku lokalne samouprave. Naša opština je pre svega poljoprivredna opština, tako da mi naš razvoj, između ostalog, razvijemo na poljoprivredi, sem poljoprivredi i na turizmu, ali što se tiče poljoprivrede, stočarstvo je naša veoma bitna sfera interesovanja. Mi kao opština ćemo se truditi da u budućem periodu pomognemo našim ljudima koji žele da se bave ovim poslom. Smatram da je to svakako budućnost kako naše zemlje, tako i naše opštine i u dogovoru sa našim odgajivačima mi ćemo raditi na tome da poboljšamo uslove koje će naravno biti njima interesantne. Naravno, sve u skladu sa zakonom i u skladu sa dopuštenjem Ministarstva poljoprivrede, tako da ćemo na bilo kupovinom grla, bilo na drugi način pomagati razvoj ovčarstva. Svojim iskustvom u odgajanju pirotske pramenke udruženju se pridružio i Dušan Đorđević iz sela Ratković. Ta je ovca izuzetno dobra, naša ovca, jeste ona malo hibrid napravljena, ona je ukrštena sa Viterbeom i francuskim arlom. Dobre su majke, plodne su, jagnje po 2 jagnjeta mogu da se jagnje i 3 puta za 2 godine, naravno ja to ne radim jer se raubuju dosta. I znači što se mesa tiče jagnjadi pečenja, ono što mi volimo u Šumadiji i u Srbiji, ne može ni jedna rasa da se ravna sa tim pečenjem. Uslovi su odlični za tu ovcu, baš su dobri. Ima bogatih pašnjaka, ispaše, dobro, ja ih ne čuvam, imam ograđenih oko 7 hektara raznih čajereva, oko 4 komada. One idu same, svrate gdje hoće, zatvorim kapiju i tako. I u Levču, znači ima uslova, ima dosta ovaca, ima svih rasa. Kako ćete sačuvati genetiku ako želite da zadržite ove kvalitete? Imamo mi prijatelje u Pirotu, u veterinarskoj stanici, matičnoj službi. Sa njima smo se povezali, tamo ima još dobrih pirotskih ovaca i tako nam oni obezbede neko muško jagnje i mi odemo, pokupimo to svake 2. ili 3. godine. Idemo, donesemo neutralno, pa onda između sebe promenimo, pa tako opet idemo i tako radimo. Da li se uopšte ljudi i mlađi vraćaju ovom vidu stočarstva? Da li će ovo udruženje pomoći? Pa ja mislim da hoće, zato što eto ja radim u opštini, pa malo dole u matičnoj službi to pratim. Na teritoriji opštine Rekovac već ima 5000 grla raznih rasa. Ima i one koje nisu matične, domaće i to, što recimo do pre 5-6 godina možda je bilo 1000-1500 plafona. Znači ima perspektivu, jedino što udruženje mora da se pozabavi plasmanom. Košnica, 70 kg meda. Naravno, ovo su pčele ovde postavljene prošle godine. To su te pčele koje su skinute sa raznih fasada drveća u gradu Beogradu i mi smo uspjeli da njih ovde postavimo i
praktično niti ih prihranjujemo, niti ih štitimo. One su uspjele da prežive i da donesu toliko meda da ne možemo da verujemo. Čak naše pčele koje mi gajimo su mnogo manje meda donale u toku ove sezone nego što su ove pčele koje se nalaze ovde na Kreativi, na samom Dunavu, preko puta Ratnog ostrva, što znači da ovde ima dovoljno hrane da bi one obezbedile sebi za zimu i za život. Gradske pčele radilice, udobno smeštene na krovu jedne beogradske firme. Za zimu spremne, visina im posebno prija, a ništa manje osunčanost, blizina Dunava i flora koja mu krasi obale. Poput Pariza, i Beograd bi uskoro mogao da postane grad meda. Mi smo ga i testirali na hemijskom fakultetu i odličnog je kvaliteta. On je takvog kvaliteta da je u standardu i za srpsko i za evropsko tržište. Pritom imamo puno lepih nekih sastojaka, aminokiselina, različitih vitamina, minerala, tako da je izuzetno zdrav, što možda ne biste očekivali da se desi u gradskoj sredini, jer Beograd je ovih dana izuzetno zagađen, međutim pčele sve to prečiste i zapravo postoje dokazi hemijski i fizički da pčele naprave čist med, odnosno čistu hranu za svoje larve, odnosno za svoje mlade, i taj med je zaista 100% siguran da se koristi u ljudskoj ishrani. U Srbiji postoji oko 800 vrsta pčela. Medonosna pčela Apis mellifera je jedna vrsta. A ako ćemo da pričamo o Beogradu, tu je onako još čudnije kada kažem da Beograd i okolina koja pripada Beogradu ima oko 250 različitih vrsta pčela. Iako pčela nije jedini oprašivač, priroda je skrojila kao najsavršeniju za skupljanje polena. Ona se isključivo njime hrani, zato je važna svaka, ne samo medonosna pčela. Na primjer, takozvane solitarne su pčele samice. Jedan balkon prepun cveća može značiti jednu odmornu stanicu za pčele koje će tu stati, jer inače pčele, medonosna pčela je malo drugačija, poprilično daleko može da leti, ali većina ovih drugih pčela, pogotovo sitnijih vrsta, ne mogu daleko da lete ako su našle mesto za gnežđenje. Da li se radi o nekim vrstama koje se gnezde u zemlji ili u stabljikama biljaka, zavisi. One su našle mesto gde će da ostave potomke, jer nemaju hranu. Moraju mnogo daleko, da i to je energetski neefikasno, skraćuje im se život. Jedan vaš balkon može njima značiti mnogo, u stvari. Cepkanje staništa, nekontrolisana upotreba pesticida, monokultura, klimatske promene, širenje patogena. Sve su ovo načini na koje čovek naškodi pčeli, a koliko ona dobrog donese, najčešće nismo svesni. Kad smo mi bili deca, znam da između polja uvek su bile one neke živice, neko žbunići, pa neko drvo gde može poljoprivrednik da sedne u hlad. Sad toga nema. Sad svaki pedalj gledamo da bude obradiva površina, a time smo uništili stanište za ose i druge insekte koji bi pojeli štetočine protiv kojih se toliko borimo, koji jedu naše useve. Tako da... Protiv kojih se borimo hemijom. Protiv kojih se borimo hemijom, da. Tako da smo nekako izgubili taj kontakt šta je to što priroda nama pruža u stvari besplatno. Besplatne su i škole pčelarstva. Na proleće startuje druga generacija budućih pčelara. Ovogodišnji polaznici su zaista bili odlični, već 10-ak njih ima od 3 do 10-ak košnica i oni uglavnom imaju neke male parcele, Avala, Kosmaj, Barajevo, Borča, tako da ih ima tu po širem reonu grada. Jer bi ideja bila da se onda sav taj med skupi i bude gradski med, koji u stvari mi plasiramo kao mnogi evropski gradovi. Da, mi sad razmatramo tu ideju u smislu da vidimo na koji način, koga bi sve uključili, koje neke procese treba da prođemo da bi napravili možda beogradski med. Pričali smo sa stručnjacima, potencijal postoji, sad to treba spakovati i napraviti te neke prethodne korake, istraživanja, laboratorijske analize da bi to sve izgledalo i imalo smisla. Ove godine ćemo da ih pomerimo na neko suvije mesto, tako da sledeće godine ih ponovo vraćamo ovde i one nastavljaju, umnožavamo ih praktično. Imali smo 5 košnica, napravili smo još 5 rojeva, sad nije više 5, nego imamo 10 društava i nadamo se da će sva ta društva da prezime zimu, da ih umnožavamo sledeće godine. U novoj školskoj godini za pčelare je u planu i master program na temu proizvodnje matica na prirodan način. Na sajtu udruženja Ekonaut se možete raspitati o detaljima za prijavu, ali i videti koje su to biljke najbolje stanice za pčele, pa ih kao dobre prijatelje ugostite u svojim baštama ili terasama. Kada znate da je za njih nekošena livada prava poslastica,
dozvolite sebi i malo lenjosti ili uhvatite trend mozaičnog košenja. Nekome je maslačak u novembru više od lepote. Karavan znanja i imanja nastavlja putovanje, obilazimo sela Srbije i beležimo šta raduje, šta muči naše domaćine.